At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Simbang ba't ka tayo ni Maricho, Pipita? Awawaga kita nga masan nakasungsungsbatan. Amangan naman kumigom, sir. Wano, madamang agman maneho ata? Sana nga ta kahit isumumbat, iti awag no agman maneho? Ay, puno day ta, sir. Sino mo't dahi ti aglang-lang nga kaibaan? At naagaw kayo gayam, engineer. Sa anak kaibaan, aglang lang akmat at tao iti kunak. Ala. Kasano adya kibaga ati kasta? Lukas lan sisit ka ba, titikin na ba susit mo? Naglawa pa itabuging mo? Agpapada tayo madlang analaw at imuging, attorney. Salbag na ito'y anano. Aglalaok, tiawag mo kanya. Nalagip mo madlang tinagan ko. Siyak ngagpay sa ninano. Shortcut, iti Mariano apod no anagan ko. Ay, Sir Rodolfo, isarigyan adi ko siyaw. Ay, tanaw, aglisi ka din at pagnaan di ko siya ni sir. Agawid ako pa'y din. Sa pagtulangan di mang pasyar kini Marites. Inton bigat. Na. Pimanawon rin ang unano. Ay, nano. Sino amaritis si pasyaran na inton bigat, Pipita? Marites namin, tihawag na kini Madam Maricho, sir. Salbag. Ang dagayam karibal ko. Pandak na lawa ti muging na. Masirim nga takas kanyak, Pipita. Tsaka mo, sir. Ni Maricho ka din tinimtan, Pipita. Ay, saan, madam? Ni Sir Rodolfo. Kat, apaya di mo pa unagan. Ay, sir, umunag kayo ka nang. Imaktakan kayo nagtaktak na. Ay, urayak la na bangaran. Nagtanganak, nagtaktakter. Magsagit pa yung tigurong ko. Pipita, iyag mo ti merienda ni Rodolfo. Pangururayan na ka ni Maricho. Orayasan ko man nanarihina, esterihina. Ni Maricho tiranda. Saan ang makimerienda? Sir, ang palamis kayo ba? Pipita, hagyawa na. Napintasak ko ma. Dahito nalawa ang muging ko ti makadadaan. Sapay no di nadusol ti muging ko. Saan mo malpas daytar aramidam? No dayta muging mo ti problema. Tunggal agurayak iti agchat kanya. Kita at screen ti cellphone ko. Ti muging ko ti masarminga. Idulin mo pa lang amin ka cellphone mo. Ate mo pa iti soldado. Kasla ka na nga dagchat kan ka. Kakaiso na nga ti may lawan, Maricho. Naimbagan ka Adi mo amo asalidaan ti kaadong agar-aram kan ka. Ni Rodolfo sa man ang timuawag. Wano ni Pipita? Amang ano matagtikanan ni mamang mo amang uray kan ka. Maayatanak kin ni mamang mo. Kasla ubing ka pa'y amadanagan no di ka pa'y sumangtang. Do saan la kumatirupan ni Angie ti sang kakita na iti sarming ti cellphone na? Nalpas ko man, ti pa ikamakam ko at trabaho na. Madam! Adnan ni Sir Rodolfo nga kururay ka na kayo! Anya? Diyak lang nga rodan sinong batang tiawag na. Ang dagayam di tabalay ang mga uray kanya. Wan, madam! As daaw ni Madam Rihila no apay ngawan kayo, tay! Ay, ado ti ramidak dito opisina, Pipita. Pagawida mo day ta Rodolfo. Alan, bye! Angie, ida po man ta computer. Ala, ipastig mo timang sirag di talangam. Uray maurasan ka nga agardyot. Nasaya at mo traffic. Uray iting nga trabiin to na makasangpat ta. Saan ka amaw-awatan, Maricho? Kaguram ti traffic. Aglalo no agdardaras ka. Sa ita. Tapno saan ka matanon ni Rodolfo Ijipalay? Nagbayag ta na nga ni ti restaurant. Itulog na kuman ni Jay Balay. Maikatanak tuman na makaturog no niyanak iti balayo. Imposible adi ka makaturog kat nabannog ta. Amangan nga rodor urayan nagtinobyo.
Agtang na kaman. Pagan anong ngay mat ti lalaki. Nang runa no kasmat lang kini Rodolfo. Kitid jay. Patak analawat ti muging na. Ay, nagbayat tayo ti restaurant. Traffic pa. Apay apaum yan at lang ni balayo. Hala, no danto pay lang di balay ni Rodolfo. Si kanto lang nga rodon ti mangsangokan ko na. Naggagat kayo lakit din ba, Richo? Kaslawan mo't tan bigat. Anya turasan. Tandanin tengat rabi eh. Nag-traffic namin, mama. Gapot rabi una yan. Timawas kaming anang rabi iti restaurant. Makadigusak, Maricho. Ay, nanarihin na. Panawan kayo, pay. Sige lang, Angie. Ipapabalay mo latan. Sana balita na ruwam kamatan dito'y balay. Maricho, nagbayag ni Rodolfo ang ururay kan ka. Kam edi ihawis mi ka ni Pipita ti panang rabi na. Nagpakadamutan. Ay, ingagarat ti nagpakarabi, mama. Tapnod tsak madanon. Sabagay, no nadanon mi kuma. Yan, ti pasangot kan kwa na. Agam, kasi matanagururay. Mama, tsak kayat day di Rodolfo. Nasingpat mati kunak. Nadayaw ang makisarsarita. Kan, nangato mati adal na. Laklakayanan. Kan tsak kayat tinalawat ti muging na. Gaputa nalawat ti muging na, di mo kayatan. Agam bagay naman, tanabukal ti rupa na. Masirim ka no ti kasjay. Diyak nga ron maawatan day di alak kay mama. No inhinyero, wano abogado, no anya pa'y dita. Ay, diyak mapagsusurutan ti bagpagak mama. O ala, sobrang ka ko ni ti kwartok. Makaamukan ka ni Angie. No impakaamum kumaan na sapsapa. Naisagana kumaan na imbag ni Pipita ti kwartuyo. Talaga nagagit kakatulungan niya, Pipita. Anya pa'y lati oras. Aglut-luto ka, ti pamigatan tayo. Madam, itimplahan kayo ka diti kapiyo? Ay na, siya akong timang temple iti kapi. Siyak pa'y amain nayon nga iserbyam. Ni Marichula ang ti madam. Agid na mistra at lang mo daduma. Nangaw ka talaga? Uray si ka, nagsapa ka na kariay. Saan kan samot ang nakaturturo ka? Utkit din, tupat nga oras na pananaturog ko. Sigod, naumianak dito, pulo sa jak makaturong. Talaga nga dakas ta. Jak lak umakayat ti umian. Ng pinilit nak ni Maricho. Si kamat gayam tinintim nanaw. Kunaklakit din o dagitay papaanawang obing dinagtuktok. Naipigsak sa amot ngagpaiso, tinagtuktok iti ruangan. Kababain, nung nasingap ti turog ni Maricho. Kita ipay anak karieng. Nakapamigat kami na, agdigdigos pa ikit din. Sabong mo ti karabasa kan paryada kita. Isagot ko kumapara kay ni Maricho. Pintas-pintas ngamin. Ay isumbro ka pa nga na turay mamakadigos. May talayang tamabayag ngagdigos tayo jay. Mabayag tumanan ngagpulos. Urayag lata. Pigat matlaan nga madanon ka. Umay ka nga ron na nanaw. Jesus, napigsamot. Panagkursunada ni Nanong ni Madam Maricho. Aniyan, di lalakitaan matilanganan no. Rumbang may bagay na agaran. Pada ka nakatayag-tayag, tiya mo kabalasan. Ay, urayat laan nakaangas itinalukay. Nakapalas ka matlaangan. Hitay pa'y nga agur-uray kan ka tinapingit nga agar-aram kan ka. Nagbanglokan. Bas kadag ito'y isagot ko asabong ti karabasa, Maricho. Nanong, iso pa'y nakaktakan tinanguray kanya. Inyawat mo kumalangan kinipipita dagita. Nasaysayaan mo lang. No sikat ipang isagutak kadag ito'y. Ti pangyawatakin ka. Sana kompleto ti aldaw ko. No di ka makita. Nagsamitan nga agayat ni Manong Nano. Nagpigsat katawan. Diyak nga rin na alwan at nagpagaak. Ang mga nung nabainan ni Manong Nano. Ay, awan ang yaman na, Angie. Naruwama ko. Diyak mauawatan ni Nano Pipita.
Kasla bulbul lagaw nga dakurkurang na. Kasla na pud no magtipanggap na kini Madam Marjo. Masuron nga tangam. Di na lakayat nga ipadlaw. Nasingpet nga min ni Nano. So anawayalat ka nga umay dito'y balay. Binikat pa'y nakasapsapang umay. Tila may sagsagot na. Kasjay lang nga kitkitaan ni Nano nga nagagat. No adda nga ta mangayat kan kwa na. Kabailan na nga ta biyagan. Ay, sigurado day ta, Madam. Nung saan lakit niya napili, ah? Ngam saan akayat ni Marichu? Di nanto pa'y kayat ni Rodolfo. Ay, uray akla na kintot. Danda ni akit din nat nagiti pagtugtugawak. Ay na talaga kurang titurog ko. Good morning, Sleeping Beauty. Rodolfo? Ay, sir? Attorney? Ay, engineer? Ay, nyamat din lawat ako. Ay, ako. Matartaranda ka, Angie. Nasingagsa talaga ti panaturog mo. Indumog ko itay itilamisaan ko ta makaturog-turog ak. Naglamis nga minti aircon. Adda ka din ni Marichu? Ay, ada iti kwarto na, sir. Dumanang kalatan. Sige man nga ron. Yak nagkasarita nga min itirabi. Ay, kasanon da ito eh. Binilin na itay ni Marichu. Nga ibagak nga awan. Naumay ni Rodolfo. Kuray gayam ko. Ang tanak lakit di. Anyamot. Kababain pa'y kan ka Marichu. Kasla na po ka matin di panunod ko arimwar kagayam. Panong nga tagang puya ko la da ito eh. Talaga adi ka naruwam amaturog iti sa bali abalayan niya. No di mo ka ba ilan ti agtrabaho, uray agawid kan. Ag-adan ang nakababain ah. Maawatat. Urayin kan bigatan na sumrag ka. Siyak tiga puna na puyatan ka. Sayang ti may sangal daw ajak pa nagtrabaho. Dayta pa'y lang ti panunutam, Angie. Nalakalangan pagsaritaan dayta. Anya nga iti sirbi ti panaggayam ta? Ay na, saan? Naisugalak lang itay. Ay, naimbaglaan dari muwarak itay. Talaga ang masurunak kini Rodolfo. Nung nagsayaan mo ti pagpakita na kan ka. Ay, anya nga tanong, agawid akta agsublay. Ay, uwin gayam. Uray saan ka nga ro din nga agawid? Kasi ka ti pasangok, nukas pagarigan agsubli. Gagat ka nga, Pipita. Ha? Nagasat ton ti asawam. Nay, nanaw. Awan pa'y asawa. Ay, awan pa'y gayam. Ti mga asawan to kin ka unaklat tangarodan. Nakaayat ka kasarasarita na ano? Sapay dandanisan na sumuhaw ta boses mo. Uwan masapol na ragsak tayo. No na kami suot ka, Pipita. Amangan no lumawa wino. Umatidog tingiwat mo. Kasjay ka day, nanaw? Uwang kayam. Naimas ka di matlang ti sabong ti karabasa. Ay, inton rabi pa'y laadeng dagat day jay, nanaw? Ay gasjay. Isap-sapak ton ti mangtod. Tapno maikamakamu asidaan apamigatan. Ay, wen mayat lata. Kun, wang amen. Saan kami amang mga nitin na po iti bigat? Pipita. Aglisi ka. Amangan nudong para na ka. Saan ka madong patatalukan, nanaw? Nagsabdang matan. Nay, paimatlugan ni Sir Rodolfo to din tayo. Si kamot kaya manabati diti balay dagiti among Pipita. Gaman sa nabali, si kalatan di kasaritak. Sir Rodolfo, anya ka diti bangayo kanya? May banggap kini Maricho. Anya nga iti may panggapiti amo? No amom la kumapipita. Ay teklaw na ni Maricho. Kaslasanak mo ta kayat. Ay, anos kayo lang, sir. Ay, kunada nga rudan. Di aganos, nakagunon. Ay, pasensya ka na, Pipita. Urayak lang nakapugso ti kilata pa nagkatawa. Napagustuhan naggamay ni Timbagam. Kasta mo ta talaga, sir. No, saan kayo? Anagan-ano sa anagadadal? Saan kayo siguro nagbaling nga bugalo?
Talaga ka tingaglang nga ang abogado, Pipita. Well, no dad dumamay. Aglang na nga kayo nga inhenyero. Ah, Ang mga abogado inhenyero kayo, sir. ah, Talaga nalaing kayo, no? Murilan doon di kurso nyo. nalpas mo't lang na nagtungtungan ta ni Maricho. Ang mga mabalin na katulungan nga garam ken kwa. Aniya? Hello. Si Kamod Gayam. Anya ti madamag. Nasayaan nga ron kasta. Nasayaan nga agpaiso. Sige, agdi ko sa klangbit. Bye. Disturbo. Mayatan ti imahinasyon ko itay ang mga arapaap kini Maricho. Akampay iti kat madaman ti kasarmi ti simbahan. Disturbo ti mawag. Nak malagdi ko sa tap no mamurmurayanak. Mamati ni Pipita nga abogado ino inhenyero. Agpada mat kiti. Agpada nga garami di kwarta. Mabalinbay ko ang mapagbidutan na ka doktor. Nagapugaya man ni Rodolfo dito, Pipita. Nagsapa man nga imay. Di saan na nadanon ni Maricho? Kay tangarap ti problema, madam. Ne, apay? Unanakit din at tulungak ka nung agaram ka ni Madam Maricho. Nagadungain ka rin na. Numaasawa na ti anak yaw. Kasla nga rod politiko analay ngagkarya. Napaisip makitidete ang imbagayo, madam. Nalakakamat-gayam apaisaman, Pipita. Madanagan kan sabat launa yan. Talaga ang madanagan ak, madam. Kagura naklakit din ni Madam Maricho no tumpalag tikid daw ni Sir Rodolfo. Talaga kagura na ka. Saan mo atong tungpalan ni Rodolfo? Siya kunti makaamo ang makisarita ka ni Maricho may panggapiti day tabanag. Ang yaman naklauna, madam. Kaslay ti batong tiruangan day dyan nagbusina. Nagsuplin sabat ni Rodolfo. Awan pa'y ni Maricho. Madam, amang ano ni Madam Maricho tagbusbusina. Mabit lang. Kita ititawa, Pipita. Agtugaw kayo lang tan, madam. Sakti mabandang kita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At no, tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ganda rin nagarumyadan ti bakran ti kotse kiti san anasayat apa nang isarag ko, Pipita. Sapay uray garagad lang, dakal mo ti magastos. Podno, day tako nam. Ay, si kamalangan ti mga alay ti likod ti kotse kadag iti daduma nga usar ko. Ang sige, madam. Umuna kayo lang na sumrat. Ay, wan gayam. Awan ka diti maya nagmalam. Ay, adda, madam. Agsarsaritak kami kininano, ididimtang ni Sir Rodolfo. Talaga asan amaming gaday diya. Hanggang uray niya tir aramidan na. Awan to ti maghanap na kanyak. Ha, makadadtaal iti altaw. Nagimas kami ti pinablad a balatong analaukan iti sabong ti karabasa. At dapay bagnat na. Naihimas dagiti sabong ti karabasa ga isagsagot ni nanuken ka. Kaslada kayo ti asawan, mama. Maricho, siguro mapalpaan ka adagos iti daytoy nga ibagag. Di mo ko maliklikan ni Rodolfo. Iso nga ikamlaag iti gundaway. Ni mamamat, kaslay padpadawat dakmat na ni ti dayja tao. Saan mo't nga iti kasta? Baybay ablatan nga agaram kan ka. Awan mo't lang maaramidan na no di mo kayat. Sige, kasaritak to. Amuyo ka di nga na panunot ko, mama. Kat iti na panunot ko. Sardangan nakmat nga tanday jay a Rodolfo. Saan naknainggan day ti Rodolfo? Saan nakanadanon diti balay kan iti opisina? Ita, umawa-awagan. Hello? Masyan ka kumakanya. Barikada laklaw na yan. Biddo tinawagam. Saan ka, doktor? Sana doktor di ka sa pulang. Nalaing ka pa ikinti nga ng doktor. Gamin, may liwaklaw na ikin ka. Rodolfo? Anya nga tanong ni Angela ang agayam ko ti pasyaram.
Sige, buwan man ngagpaiso. Imbis ani Pipita. Ni Angelangan. Sige, bye. Ni, pinutad ng tisaritaan. Ay, nasaya at mat. Tapno makaturog at matan. Nasigagsamat ti panagina naman, G. Yamada nadugtala. Punugayam tayo kunada. Makapanirigyos mo't na itang bagayan sa Rodolfo. Anya tinaduktalan nyo. Awan mo't ti may dandanon kanyak na ibagbaga dagiti karo pa. Sa nadagas na ito ibaga. Napimpintas gayam ti babae no kariring. Naangaw kayo talaga. Kasla kaririin ko, ta medyo singkit ngamin dagiti mata. Apay ajak nadlawa dagos. Nagpintas kagayam. Tapos sa matay to yan. Hanggang makaturturog kan sana. Sa anak nga rodan ngagbayag. Sukunan kalangan into bigatwan. Mabigat tanto ni ti restaurant sakbay nga itulnog ka iti trabahom. Matisat iturungan ti angin. Itaman-daman na makapag-ensayo ako. Gusto na ito. Uray ta, naglingatak matan. Ano ka tayo tiruangan? Ano pumalay ataklatan? Ninano tayo siya. Kumalay at ka nun. Ay, gumana tamapan ko lukatan tigay. Abitaan! Pipita. Anya tinapasamak. Sa dino ti ayan dagiti ng sarak kada kayo. Anyat sasawa mo. Awan ng sirik ka na kamay. Anya nga rodin na ngagkaway tay. Kaslada na babtuog. Sigan sa tinagasog itay. Ay, sa pali at tinanggag mo na. Madama, di pa nagwat-wat-wat ko itay. Nagbayag mo't nga minadyak nag-ensayo ti karate. Ha? Kasla rin. Fake news nga rod no kasla. Ang mga no false alarm, ti kahit masawan na, no? Wansa. Nabalod lang ata, tidilak. Isa. Dagos tinaga at tibanunod ko. Mabaling nga isuro naktumat iti karate. Pipita. Mabalik man. Punay na ito yan. Gusto masatsatot pa yung agsaw. Ay, intun Sabado, wala malam ti Domingo. Mabalik na, no? Barang yak malibatan. Mapanakon. Kumusta naktulatan kini Maricho? Kayat mo gayam di pandesal? Ay, agyaman naklangan na, no? Kagat-gatang ko lang at ti bread, wano pandesal edi kalma. Isumat lagayam amaya ti panagbagbagan pipita, tama nagwat-wat ka. Isuro naktuman kit di ti karate. Basit lo ti amok, madam, sige. Inton agsapa ti Sabado, wano malam ti Domingo. Agidan kayon ton kaninano ngay surok. Nano, kunam. Imay ka di? Imay nga raw. Apagbit lang ay man. Yan muna, adda nang sir ka na tayo. Nadlaw na siguro ti kakanabtuog ko pa nag-ensayo. Kas lang amin adda karang-rangat ko kay. Itaman pa nga awan insagot na kanyak asabong ti karabasa, wano kumpormela ditan anateng, wano prutas. Amangan mo't no naibusen ti sabong dagiti karabasa. Amangan no busel amin on tinabate. Naimbag pa'y ni Nano. Uray papa anawa. Ad-adda magustuhak. Ngamday jay a Rodolfo. Nagangain pay suyo tinangilibre kanya kiti pamigat a Sir Rodolfo. Ang nagadunday ito nga. Ang mga nung saan tama ibos. Saan tama puputa na may bus kabayata ti panagsarsarita ta, Angie? Saan ta makapagsarita iti mabayag? Agur-uray ti ado at trabaho kaya opisina. Ungtan na kakadi ni Maricho. Nasingad kayo mo't ngagayam. Nabayagan ngagayam kami, idi ubing kami pay. Nagkaadalan kami iti elementarya. Iso na lang, tabak nang da. Oray sika, baknang kamat. Pangalaak kumamot ti kinabaknang ko. Kat dandan ni di pa'y makaanay ti sweldo no sumno ti kinagastador ko. Ti kahit ko asawan, baknang ti panagpuspusom.
Nabakbak nang ti panagpuspuso yo, sir. Nalukmod pa'y nga taa. Agasam, nagado tayo ito'y ginatang yo, apamigatan ta. Ay. Mangan ka lang, tasong batak tiyawag ko. Hello. Si Kagayam. Umaya kon. Sige. Bye. Kasano tayo ito'y, Angie? Dalipatak nga dagayam papanak. Ituloy mo lang tati mga Wan. Kan ikang kay ti pagdaksim. Di kan may tulnog pa eh. Kan bayada kon tikin lanta. Day tamat tinadlaw ko kani Maricho Pipita. Naasideg kaninano. Uray kas jay abulbol lagaw kan kaslada kurkurang na. Nasingpot ngamin, madam. Kan manang isagot pa. Adan sakit din pa nagkurso na dana kaninano. Agam malagip ko gayam. Saan nakakadia sinalangan? May panggap iti panakisarita ni Rodolfo kan ka. Saan man? Nalabi, napanunot na ti pamagbagak kan kwa na. Di nalatang amin baybay-an ni Rodolfo nga agaram kan kwa na. Itay nagsasarita kami kapayatan ti panagkape na. Naragsak mat. Diyak nga rod mauawatan ti ugali ti anak ko. Nasingpat no na duma. Pagapunta agungat akasla aginaw. Dakala kwarta mo doon na ito eh. Gusto iti biyag. Kapilitan na pinanawag latan ni Angie. Napintas din na panunot ko ang estratehiya. Talaga masiribag. Kita man no asino tinasiksikap kada kami kini Maricho. Anyak napasamak kini Angie. Altawan. Ngamawan pa'y laan. Hawagak man kit ni. Amangan no naladaw ang nagriing. Sana bale. Uray maldawan asumrek. Malagip ko. Lingat Rodolfo. Itaman pa'y asan anang dagulit. Umawawag ni Angie. Hello? Ay, pasensya ka lang kuman, Maricho. Kaluglugan ko lang iti taksi. Naimasam sa tinaturo nga. Nasapa ak anak kariing. Impay-pay sumot na ni Rodolfo tinangsukon kanya kiti balay. Anya? Talaga? Maragsakan ka ba? Inlibre nak iti pamigat. Ang di na ko na itulnog. Tada imawag kan kwa na. Maawatag? Saanat nga gungat. Nala, kasdala tangarudan. Bye, Angie. Ay, naimpaglaangan. Tanapanunot ko di kasjay. Sigurado lakit di. Asaan na kun adagulitan pa'y dayjay a Rodolfo. Inuhawan nga kat umawag kini Rodolfo. Ang mga no sa anak pa yan nakadanon dito opisina. Uy, nakaragragsak siguro ti panagsarsarita yon niya. Naragsak mat talaga akasarsarita. Okay, anyamat nga iti napagsarsaritaan nyo. Pagbiit lang nga nagsarita kami, nagdardara sa pimanaw. Ang mas daawak, no apay apinasyar na kidirapi eh. Amang ano na panunot na asikat irumbang nga arman na. Saan kit di asya? Saan mat nga ta? Di mo pa'y kayat. Angie, bukas pagarigan ta. Da kayo't agkagasat kat agkalay sa kayo. Mangisagotak iti may sa ababoy. Oo na yun. Ang mga may sapay baka. Ay, mabalinlat na. Baknang ni Rodolfo? Uray pa'y talo abaka ti maparti. Kan amang ano ijay pa'y Amerika nga ag-honeymoon kayo. Napayag ang nagsasarita kami ginanarihina, madam. Anda ni di kwarto na gininana. Sana bali, Pepita. Sikalatan ti kasarsaritag. Diyak lang amin mas baalan ti kinaragsak ko. Kasta ka de? Juan, ngamin ton malaman nga gistorya ka da kayo kin ni mama. Pepita, magpanunot ka man kiti kadagiti na iimas aputahe. Ay, dandanin sakit iti panagkasanga yan ah. Kabisadok, nagiti paborito
paborito yung kin ni Mama Apotahe. O sige nga, Rodan. Inton malam talatan. Bye. Bye, Madam. Yan. Nakaragsak ni Madam Maricho. Apay nga ta. Mabayag pa nga ang kasangay ni Marichu Pipita. Inton Disyembre pa'y laang. Saan laan namin Rayan data? Ngam amang anak to nakatulong niya. Ngam, apay nga ta? Anyat pa karagsakan na lang unay. No inayaban na kuma. Angam, imbaga namat ka nga inton malamlatan nga gistorya. Ngam, no ipaluto na nagiti paborito na putahe. Agraman nagiti paborito tayo aputahe. Amang nagmalalamak tumatun nga agluto. Makayab ta, iti kadwa ta nga agluto, Pipita. Kas nadakalo na yung pasamak na tayo, Madam. Maburbur siya anak na ron, Pipita. Noan niya launa iti pakaragsakan ti anak ko. Sir Attorney, Engineer, Doktor. Bulbul lagaw ka talaga, Nano. Naragsaka ka lang nga makasarsarita. Anya ka titi ibagayo kanya, piskal. Piskal man din. Paparam ka di. Agmatoong. Nakananos ka magmag na. Asidagmat lang tinagapa. Makita yun day jay abantay iti labas day takatal-talonan. Nakasidag kunam iti dayta? No siyak anaruam amagmag na attorney. Asidag lang kanyak dayta. Adayo pa'y day jay papanak no ko. 5 pisos lang ti pagplitik sa makadano nak ijay lang. Bulbul lagaw ka talaga. No may sa litro ang gasolina. No balin, ngim nakangingina. Ngim mato manan. Dapat nga tapag-pliti, no pliti ang 5 pesos na, no? Ang ako matlang data, doktor. Ulaw ka talaga, doktor manan. Maulaw ka mag-isarsarita kin ka. Nadakay ko adamagan kin ka. Iswa nagsardingak. Ararbam ka din ni Maricho. Ay, saan? Maguswak lang. Napintas ngamin. Nagmayat tigalid na. Nakaragragsak ako na itangal daw, Mama. Kamaudyanan na. Nalpas matlangan di problema. Anya-aya dayta. Itay pa'y labigat na maburbur siya, anak. Naimbaglangan ta nakapanunot at iti pamuspusan. Saan nagto na singa ni Rodolfo? Tana ibaw ingnan direk nanakin ni Angie. Kasano na pasamak dayta? Idi na di ay awag ni Rodolfo. Imbagat kan kwa na ani Angie laangan ti Arman na. Anya? Wan, Mama. Katamuyo ka di? Pinasyar na kano at agos ti gayam ko. Kan? Ilibre na pa iti pamigat. Isa, goodbye, Rodolfo. Goodbye, stress. Katlo isun samat nagbusbusina. Ay, nakaragragsaka ka nag-istorya kada kayo, Mama? Sa kalpasan na, kasta ti bagayo. Pipita, nakaluto ka ka din? Ingkaman kita na, sino tayo dyan nagbusina? Madam, nakaluto ako. Ay, sana mang dadali timod ko tayo dyan, Rodolfo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palat kakadwa tayo, iti dito nga channel. May bag-arabiin pipita. Apay anas daw ka nakakita kanya. Gwapo ka dito, arabi. Sigot mata, gwapo ka, nano? Pandak ka lang amin. Jak naman na si katiagur-uray dito ay antigay. Adamot nang ko pipita. 5 basamad la. Nakasangpat ka din ni Maricho. Itay pay. Madabada agsarsarita ka na rina. Mangrabi kami kumankay. Dumano ka. Wrong timing gayang. Kababain sa jak lag tulo yan. Anda ka lang aro dito eh. Pipita, asino dayta? Apa nakabaybayag ka? Ninano, Madam? Naimbag arabeim Maricho. Umay ka man pasyaran. Ayaw, ray mata
kasi daga na, ano? Ay, madama masitag ka. Ako atang nagtimba ka na. Ah, si Kamat gayam na, no? Ay, kadumanan ka, ha? Ang Pipita, sino nga dyan nagbusina itay? Tsaka mo, madam. Lugan siguro, nairan na lalim mabas. Samla kiti anak lauda pipita kena no tilugan ko ngayon parada ni Burnok. Iti asideg ti ruangan da. Nang ko ti panangipukaw ni Nano. Napasyaran na ni Maricho. Agraraman mo daya pandak. Naimbag pa ni Nano ta kahit asanguan ni Maricho. Amo kon di aramida. Masapol ang mamati ni Maricho. Makla at tulangan iti aramida. Nasaya tayo may kanano. Adama nga, pas kaninton Sabado, umay kanto, ha? Ay, kasangay mo kaliin ton Sabado. Ti amok no panawan ti panagmumula ti bawang kanlaso na ti kasangay mo. Sika talaga. Kanayon na kapag katawaan. Bawang kanlaso na pay lang kinalagip mo. Oo, lang panagsarsarita yo. Lakay dasara ni Pipita, magrabi ita yon. Ay, dagdagan naksamatan nga agawid na Rihina. Mapanak nga raw doon. Ay, saan ka nga dagdagan? Makipangrabi ikan. Oh, apay kinudkod mo ti ulom sa inaprusam ti rupam. Ay, rinik na nga raw nung napuskol ti rupak. Jack na ilang. Makipangrabi akit din. Sika talaga. Nagado nga mom na, no? Ala, umay kakit din. Ano natuloy di pa ba nakumadji? Suka, imay kalangan pinasyar. Ken di mauasak mo tan iti merienda ta. Ay, kalkalpas may anang rabi Sir Rodolfo. Nagimas ti ginatang yung merienda. Ano? Takpay makapangan. Nagsayangan. Imaya ko man nakipang rabi. Naimas ka no ti panagluto ka. Dagiti nayanak na pipintas. Ay, di, napintas nga rin ni nanang ko tayo sa tinagluto. Katuan sino kumatim malami di kinapintas no sal aninanag mo? Malaksid no na iraman ka kadagiti panawan anagawis da kadagiti kayat na ti agbalin na napintas. Kaano day ta? Ulang, ilay bang pagkatay kay Rodolfo? Ang kabagyan bansamot kininano. Kalkalpas ko nagdigos, Andy. Nalagip kang hawagan. Amang ano kabang bangon mo pa lang? Nasapa ka nagriing, Maricho. Ada istoryakan ka. Pinasyan nagmanin ni Sir Rodolfo idirabi Talaga? Uy, talaga nga'y paypaysunan samot Hanggang bagay kayo si ka-friend. Uray la asinirig ko tilang iti sarming iti dahi tangain bagam. Ayun kayam, intugod ko iti opisina ti ginatang na meriendami ko ma. Diyak nakapanganta, kakalpas mi anang rabi iidimay. Diyawid mo latan. Nalangarodan. Kasday latan. Bye. Talaga nakaragragsakak. Naangot man sa akin titi-ay ko, Pipita. Naimbag abigat mo gayam. Papanam. Awan ti papana. Agdalusak lang di tiruar. Ay, adaak manan. Saan ka kumama iti panagrup-rupak? Apay kumangay ang mauma. Naragsak kan tupay ang kasarsarita na daw. Ay, nanglalapsadan nakita asabong ti karabasa kay gamam. Nalaplapsad dagiti tarakan ko abaka kan dagiti mulak akamuti iti asidag ti ubong ti baboy. Inton maminsan ugot ti kamuti kan tabungaw ti sagot ko kani Maricho bibilab ko. Wow! Yak! Apay nga! Asidag ti ubong ti baboy di mula makamuti madinsa. Nagagat ka talaga niya. Sa dino ayan ti ubong ti baboy mo? Ay, ijay bangkag. Sigod nga ijay likod ti balay ti pagtartaraknak. Ado ti mangkuskusilap kanyak. Kan mangtabtab baaw kanyak. Mom, nano,
dimot nga no iti asideg ti kabalbalayan ti pagtaraknan iti baboy ita nabangsit. Ay, maitong tungak launahin kin ka, Pipita. Ay, sumragak ka din, Pipita. Ay wain sumragkalatan. Saan anak atrang tatiri daw? Agtuktok kalatan. Ay, uwan, Pipita. Kuna jay nabasa. Sino man nga agtuktok, mailukatan. Ay uwan man. Sige, hingkan. Ay, napanan. Ano yan? Ijay bangkag kano ti kaputi na. Kanisi ay ti ubong ti baboy na. Amangan no pagayusan ti ubong ti baboy yan ti kamkamote. Iyak! Baby love na pa yun nga ron. Ti pangtudan na kadagit ti ugkot kas kadarang langaw. Ni Madam Maricho. Ay, ngayong pag-abigat mo, Baby Love. Madam Marijo Gayam. Umay ka man isagutan iti si Damas sabong ti Karabasa. Manong iti bayad na dayto inano? Adda ka di matsagot ang mabayadan. Sikat na lang. Agyaman na ka. Amom, kanayo na kamarayaw kan ka. Baby Love. Oh, ne, anyat ko mon. Apay sarap-sarapam di barukong mo. Madanaga na kasamot lao na yan. Nakigtutak ti panangawag mo kanyak iti Baby Love. Baby Love ko namot ngamin itay o di. Baby Love ko nakmat. Ay, mapanak nga rodan. Agan, anad ka. Sige, hiyawat mo tulad nga rodan ken ni Pipita dagita sabong ti Karabasa, ha? Ay, uwan gayam. Diyak pa inaiyawat. Jaske, agner-nervyosak matan. Adi na oras. Ditakan. Talaga nga agkaangawan da Maricho kanina no, Pipita. Naray awag anak dengdengag. Kasla agnobyo damatan iti panaginawag da iti Baby Loves. Dagita nga ron ti dayawag ken ni Madam Maricho, madam. Masakayan na. Unang madanggayan na ti panakiangaw ni Nano kankwana. Ngam kaslagi inaumot ni Sir Rodolfo mang pasyal kankwana. Tsaka mo no anya ti di na pangayatan ka ni Rodolfo. Nasingpat ti kunak. Saan mo ta nakaspasyara ni Sir Rodolfo? Kalat ngagpay sungain sardeng ni Rodolfo tinagpasyar. Uno, ado lang nga tati pagkakumikuman na. Mapalinakas na ngagpaysaw. Anya nga daya tinegosyo na, madam. No anya tinggarik, tungpalakan di. Uray may saab pa kati isagot ko inton agkasar kayo ken ni Rodolfo. Talagang sakit ni adi ka agang angawa, Maricho. Am mo nak. Agad atapak, nga imbaw ingin ni Sir Rodolfo ti panagayat na kanyak. Ang awan mat ibagbaga na kanya. Si Kamot, syempre, alalain na pailang tirik nam no kayat mo. Siyak tulatan ti mangibagakan kwa na. Ada kayo ti kang runahan asa nga ili, itipaskan ama nga ijibalay. Anya? Apay ada kami? Wala, tada kayo tiga po na nga grambakak. Sana ka nagbidot, friend. Ay, bawi nga dagos ti imatang na kan ka, idi imbagak asikalaangan, ti arman na. Apay nakigtut ka nakakita kanyak na no. Mabuting ka kanyak tadanda na itag kakaingas. Agpada tayo mag-advise to. Anong lawat imuging tayo, Sir Rodolfo. Masirip di kas ka na ta. Nasirsirip ka na no. Natartaros talipuspos mo iti kinalaing mo. Ay, uwan nga ta, Sir. Agasam. Inawag ko lang ni Maricho nga inawagan iti Baby Loves. Baby Loves, matantiyawag na kanya. Anya? Saan ka lang nga masirip na no? Naalibdak ka ba eh? Ay, sakbay. Makaadayo ta sa Sir Rodolfo. Amam no apay nakigtutak nakakita itilugan nyo. Ay, kamarmaris nga mintilugan nyo. Ti naipadamag nga manibrong. Nagdagan sila damag. Najak kila makapagdepel patul-tilak na ito'y anak. Manggap
Kung nagsangpat na iti sa nga ili, Pipita, nanda ni awan sabat tan bakante alamisaan. Madam, alas 3 pa lang amin ito'y haddan sumagmamanaway masidag ka karuba. Mabalin siguro arugyan ti Paskan. Dimten ka din da Rodolfo kan Angie, mama? Tsak pa'y ba't nakita ita? Nakasaritam ka dimot lang ni Rodolfo? Saan? Imbilin ko latam kini Angie. Danda ni rin nabi ikan mapasyaran na. Pipita, ingkaman kita ni Dano dada iti sango. Amo mo, no sa dino alamisahan ti pangiturungam kadakwada, ha? Wan mo na! Apay ngagkalkalimduhusan ka, Angie. Agdir-nervyos ka na samat. Sir Rodolfo, saan samot ang makataray tilugan nyo? Ang mga nunalpas ton ti Paskanin ton makadaanon tayo iti balay da Maricho. Kas kalaubi nga mauawagan iti pinggan. Sana matuloy ti Paskan no awanta. Awagan ako ni Maricho. Saan mo lata nasungsungbatan? Angie, napatpatag ka di tigayam mo nga may tisyak. Siyempre, napatag ni Maricho kanyak tagayam ko. Gaputan, nasingpet kayo kanyak. Napatag kayo kanyak. Lagpay-pay sumot ang agari man ni Sir Rodolfo kanyak. Kasla sa anak amamati. Apay nagsubli ka dito ruangan, Pipita. Adda ka din nalipatam. Kung nagnusim marunong ka kanya kita'y nanaw, nagsubliak, tamadanagan ni Madam Maricho. Ang nervyos samat to ni Bibi Labs no saan nakamakita. Dinamag na ka kininanarihina itay. Talaga napatagak kini Bibi Labs. Saan sapay mat anang rugiti pinangan, Dimtang kabatlangan. Awagan ka na ni Madam Maricho ni Angie agayim na. Saan na sumungsungbat? Pipita. Daytan samot daytay lugan nga agal-ala iti napintas nga awan pay asawa na. Aglamang ka. Nag-aasi ka na, ano? Katno da sa Rodolfo kan Angie titimdum sa agitikon ko na malugan. Isuda ka di itay. Ay kunak man. Sa anak tulatan nga ipulpulong, Pipita. Sabali lang agpaiso ti feeling very important personal niya, Pipita. Sir, ipay-ipay lasig sagaan na kayo ni Madam Maricho. Sumunod kayo kanya. Isurot kayo di lamisan niyo. Sige. Talaga na isang sangayan kami unay, Pipita. Sugak launay kat dandaniyak makangas. Agyaman kami launay kini Angie, tinabak na nga saganayo. Da kami tumati mangawis ka na kayo. Tay taman ti kayat ko amangag. Oras siya, nabsugak. Nisurot na ito yung mawawag. Agpalpaakpay ko napatig na ito yung awag. Mapantanan, Angie. Umay ka. Umay ka, sumot ka kanya. Mapantanan. Alam, mangan tayo matan. Uray, tabastitan ti sa nga ilya na bati. Madamdaman ton, mama. Tsak makapangan. Kastay tala nga mariknak ti banok ko. Angam amoyon. Nakarag-ragsakak. No saan ka mabisin? Da kamilangan ka ni Pipita ti mangan. Ayan ni Pipita? Nagkuyog daytay kinina, no, mama? Nagpabungon iti yawid na kano. Pinalaam na pa yan ti kanan ti aso kan dagiti pusa na. Talaga pulpul lagaw ti loko. Masuhugan na may isang oras ni Sir Rodolfo dito'y balay. Saan kami pa yan nagsarita? Tagsasaro no ti umawawag iti cellphone na. Kanya nga talaga ti panggat na. Sandakit din ngayong ngawagan, Angie. Uray la talo silpon ko ti awawagan da. Nakarkaro ko man no aktibo na gitidwa pa ya SIM card ko. Nagadun a cellphone nyo, sir? Sa bali lang agpaiso ti negosyante. Naduma-duma ti awag kanya, umawawag kanya. Ada doktor, ada abogado, ada pa inhenyero, ada pa pade, ano na duma, pulis kan fiskal. Angie, nabayagan na kahit kung may bagaking ka na ito eh. Saan pa yan ay pagpagan ni Sir Rodolfo? Ang nervyos ang matahan. Natagsan launay na ito aparikot ko.
Kaslad na nagkala ba to? Ang naipandagi ti abagak kan barukong ko. Kat si kalag di ang buhok. Ang makatulong kanya. Tapno makakal ko na ito'y ama to. Ay, kasanungay dayta. Sa anak mo ta makabagkat. Narigat to pa'y abit-bitin ti isang atimbada, no? San mo ka di adamagan? No anyawin no asino na itama to? Ado ti klase ti bato, sir. Ngam no natangkan na bato, may salang tem mo. Naangaw ka madgaya manje. Dahil ito ibagbaga ka bato kat kaya rigan na ti pamulinawan na bato. Kasla day tay natangkan a bato. Oh, no kahit mo kantaag pa ipamulinawan. Kwa, santa amakadanon ni ti kayat tapapanan. No agkantaag pa amok, anasingad kayo kini Maricho. Di na ka di matulungan, iti panagdaton ko kinkuana. Aniya? Agsupapagag to. Nalablabos pa yung iti kabaalam, ngay tulong mo kanya. Tapno aklonan nak ni Maricho, iti ipaay kuntukin ka, Angie. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Itay pa'y nangagsusuyang ab kayo, mami. Di ka pa'y mapan maturog. Talaga siya ako't pagawida na makaturturog ako na. Ay, bumakita ka talaga na parawat kayo pa'y kanipipita. Kata kayo mat ngay, Madam Maricho? Saan kayo ka di pa'y makaturturog? Kasano makaturog, hak? No, Jack, mas baalan ti kinaragsak ko. Madlaw ko nga rod nakaragragsak kayo lang unay. Naragragsak ak tumanan Inton ipadamag kanyak ni Angie nga inaklunan ni Rodolfo. Anya? Aglalo no natulagan ti kasarda, Pipita. Talaga niya, Madam Maricho. Awan plusum ka na duduk na ni Sir Rodolfo. Nakitudak. Naimbagla ng tawan nervyos ko. Naganit lang aro ng tipilid di talugan. Binsinanak pa'y tinakapigpig sa. Delikado. Dahil ito'y samot ang kidnap itikas kanyak adi tumayag. Nakiktot kan samat na, no? Ay, Sir Rodolfo. Da kayo magayam. Nagimason na itabitbit mo. Ogot ti kamuti kan bunga ti tabungaw. Kukwaklangan na itatasukatak to iti ogsa. Ogsa? Wen, ogsa. Ogot sayote. Ay, parang amin kinibibilabs ko dito Sir Rodolfo. Bagay yung tulangan inton maminsan. Pipita, ang mayak man. Ay, siyak ni Nano. Tikot si ni Maricho na sa mutejay. Mabigyan, Nano! Umaya ka! Nakapanaw sa mutan ni Maricho. Halik-likod lang, tikot siya na itay. Tikot si na talaga dayjay. Sayang. Siyak kumamis mo ti mangyayawat kini bibilabs ko kadagitoy. Di, agsublikan ko lang, nandun malap. Ay, ang mga namalaylay ton. Sa makita nakmanan ni Sir Rodolfo, pilitan na nga alaan dagitoy kanya. Sukatan na kanot iti ugsa. Naimas magkit diti ugot ti sayote. Nang namnama at lakit din nga ibaw ingin ni si Rodolfo tirik na kanyak. Paasamat gayat. Sayta, pudno ti kunana. Kasla agbaklayak iti bato. Ti kinarigat ti kayat nang ipaaramid kanyak. Angie? Maricho? Apay nagtigtigargar dagiti dakulap mo? Dangarod pasmak. Ti kayat ko asawan. Pasmado dagiti dakulap ko. Managbugo ka nga uray no nabannog ka. No kalkalpas mo nag-computer, no nagplantsa ka dagiti arwatam, painanaampay lang dagiti dakulap mo, sa kan nagplantsa. Itamat lang ang makarit na akit ikastoy, Maricho.
Di mo't pasmado dagiti dakulap mo? Aglinglingat. Ay, kuha. Pinunasak namin itayan. Tinasayaan. Umay ka. Mapantag ka eh. Inton madamdaman nga ituloy mo daytar aramidam. Agin na nakapay lang. Ay, sige nga ron. Oh, apesan ka pala tumakdar. Eh, kasano nga taya? Di pa nang ibagak kini Marjo adi maakla. Mo pa yun, kaguran na kagayim na. Angie, umay ka na. Kitkitain nakmadlatan. Anyakan sa. Umay ka, nanuti kag batbati. Managkikitutak sa amatan. Punon sa tiko na day dinanang ko. Nga inangkit. Asandak nga ingkarga iti bigao. Idi na ispas ngayak. Kasla ko makadagi jay kapis sa ti kamanukan nga ipandang muna iti bigao. Inagdadakkalan ti bagi-dagi talalaki di masagi ti kotse. Nakbut-butang tilangada. Agtaray kon. Kasano kat nagdadakkal na gadi. Ay, gurong da. Idinto ta siya. Talaga anarwaman ni Nano ang mangawag iti baby loves ka ni Maricho. Takasano? Baby loves kanumat ngamin ti awag ti anak ko kankwana. Nasabali ti pakangad. Amang anay magkada nga da relasyon ta. Amo ni Maricho ako rusunada ni Nano nga makibagbagay laeng. Day ti magusto kong ugali ni Madam Maricho. Nga mapili laeng ti pakibagayan na. Kas ka ni Rodolfo. Binagbagaak idi asaya atin na latan ti panakilangan na. Nga mani mo di pinagbagaan niyo? Saan mo din nagpaspasyal? Ni Angie ka noong ti paspasyalan ni si Rodolfo? Kas lagarod adda relasyon da pipita. Amang ano isuda tinay kari. Napindas mo't ni Angie kas ka ni Madam Maricho? Aywan gayam. Inton malam nga ilambong mo ti ugot ti kamuti kan tabungaw pipita. Wan madam, orita nakaripmat. Magustuhan ni Madam Maricho ti linambong. Ore siyak, magustuak mo ti ugot ti kamuti. Kailiw ko pa'y amaangot pipita. Na imas numalaukan iti bagkong kan mapaspasan iti kalamansi. Ay, makapailiw talaga na kita amasin na madam. Oray ti ugot sa'yo tayo. Day taban di kunak. Mapangnamnamaan kayo talaga. Umay kayo inton rabi kang kayo ti bonus siya. Painuman kayo. Kumita kayo nto'y jichindan iti pulutan. Basta saan kayo anariwawa. Mawatan nyo ti kahit kwasawan. Sige. Bye. Ni nga Angie. Tinungpal na mo't lang at atimpilin ko kong kwan. Mawagak man gindi. Yung kasanon madilat ta ni Maricho. Kapilitan ka din na balbalinak ni Angie. Sabagay, napintas kan nabanglo. Kumusta kan, baby loves? Kaslapot-pot doon niya. Malagip ko man ti baby loves nginawag dan na no kan Maricho. Makarik na akit ti silos. Ay, sir. Natungpal mo ka din, timbagakin ka, Angie. Eh, saan pa'y ngarod, sir? Alaag pa'y latirik na. Kaya't mo ti pasuksok. Kahit ko asawan ananib tatakulap mo kunak manlangan. Mangipauna kiti 5,000 pesos. Bayadan da? Basta kwarta, gabor kanyak aglatlati pa'y. Agam saan ka dagdagan? Noin na po'y linayam kumaan na imbag. Daytay di mapuutan ni Maricho ti agwen at dagos. Nakpanaas. Natukol sa amutan ti pangak. Naut-ut pa'y dagiti gurong ko kontakyag ko. Nabluwak sa amutan. Kasano pa'y ita ang makapagnaak amang pasyar kini Maricho baby loves. Ay, iyak pa'y gayam napakandag itib tarakan ko apaboy. Ay, kasta unay ngatan apa nagraong da. Sige,
No di mo kaya ti makipangrabi iji balay. Kastay ko natan, Angie. You missed 3 times all of your life. Mapilit anak tumatlaan nga umyan ijay pala iyo, Maricho. Aywan gaya, mapuyatan ka lang. Ala, ito namin san nga rodan, Angie. Apay nga rot at ito'y tipag na anta no itulnog na. Ay, wan gaya magpaysa niya. Si kamat apay nga talangay, bagam. Saan nakmat nga taam ang pilit ni Sir Rodolfo? No, jak tumpalin ti kayat na. Saan naklakit di nga inggaan ariribukan? Dumdumlawan ni Maricho kadagiti tignay ko. Ay, nagadutinakan ko, mami. Kasano ajak magawitan iti mga nitiado. Naimas ti sidaan aninambong. Ay na, kababain pa yung agpuyong ako na bimarbalasangan. Di kan tupay lang amin makiasawa, Maricho. Ni mamamot. Naimbaglakit din tanalpasa ko na nangan. Nadadahal ko man ti panangan ko, gapo iti daytang imbagayo. At dakit nga ron mga asawa kanya. Nagsardangan dagiti agar-aram kanya. Kalat mata nagsardangan ni Rodolfo anang pasyarkan ka. Takasano? Jack madamo kanya tinakita ni Rodolfo kini Angie. Kalat mata nga imbawing na tirik nanay ti gayam ko. Uray, tadamat ni Nano, a baby loves mo. Ni mami mo ta talaga. Aywan, apay, saan nga umay ni Nano? Maragsakan akman iti dayjay. Makapaayat at kasarsarita. Oh, may kit din. Nagaduman ang tinagrag-rag. Abulong na ita akayo. Nagbabasit na kami na kita bulong na. Nagrigat na sa daday. Pipita, rumuarak dita. Sakbay pangal daw, adda akton. Aywan gayam, saan ka di pa nga imay ni Nano? Ay, ayun na ya. Anda ko man iti kastoy nga oras. Awan may mad. Ang mga awan may sagot na kini Madam Marjo. Inkarina idi kalman, apaltong ti isagot na kani baby loves na. Ay, paltang. Si ka, Pipita, awan ka di pa'y nobyom? Saan ko pa ya pampanunutan dayta, Madam? Tumteng tulat na timuno at simpo para iti dayta. Sige nga, Rudan, mapanakon. Sige, Madam. Manipod timting ang akatulong na kita gina. Ay, iso ang makaikawa. Naragsak nga may nakasarsarita. So saan mo nang migat ni Burnok sa Rodolfo? Nagkinat nagmaniho. Naladaw ako. Nag-text man ni Maricho itay. Saan na ni Burnok day tagban maniho? Oh, di mo malasin. Tikap-tikap ti pugis na. Sir, Saan mo pa yan naaramid timbilin ko andi? Gonggo na ang kakunakmet. Takayo lang kumanti mangibagakin ko na, sir. Agayam kayo ket makatulong ka kanya. Oray di kan sumragkit ti trabaho. Ited ko ti sweldo may ti makabulan. Kasapulan nak ni Maricho iji opisina, sir. Kasta ka di? No kasta, saan talata ngagkinawatan? Manipod iti dimtang ka. Saan ka pa nagtagtagani? Napas na kaklangag trabaho, madam. Nagladaw kan tumat ngamin asimrat. Ibagaw ngamin nukwata sa kunan ka, Angie. Awan ti anyaman na. Aywan gayam, ada ibaga. Saan nakakagurgura, Apay ko makagura, Aggayam ta. Kuha ngamin. Agpatpatulong ni Sir Rodolfo. Anya ti kayat mo asawan? Ay, ayatan nakaunay, Maricho. Anya? Anya ti bagbagamon? Kunak man o da relasyon nyo? Nakigayam-lagayam kanya. Sika talaga tayo ayatan na. Nadadalan ti aldaw ko. Si kantag trabaho dito opisina. Agawid akpay lang. Kagura naksamot tan, Maricho. Saan asika ti kagura? Masurunak iti day ti Rodolfo. Linoko nak. Ay, nakaragragsakak lakit din. Nagtulang lakit din day tapi Pita.
Saan na nga tamang mga di pa nagbusina kaya? Awagak man? Ay na, makaraman ka niya kitiungat. Baby loves, mailiw ako nagin ka. Nagsapa ka na nagawit. Anya, baby loves? Hoy, sikapan ta ka! Umadayo ka no di mo kaya't nga ipanlado ka! Baby loves, nagbaliw ka matan. Ita, ulitin na pailaan. Kaya't mo na pagpupungtutan ka, ha? Kaya mo! Nagtarayan ni Mateo. Apa yung sagsagking? Madam! Pipita! Intun bigat. Suruan nakman iti karate. Anya? Ala, aglisikan tayo sa rakuntilugan ko. Mangan kayo tulatan kini mama. Diyak kayo ti masinga. Nay, agpupungtut ni Madam Mari Josim Mangpoy. Apay na ta? Ninaano ka di? Di nagpupungtutan na. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ngayon tasaan da kasi nurot na ganyan nakaputsi. Dahil sati, nagluganan da gati lalakyan ang manso kanyak. Agaluwad da kanyak. At dan tumatlal daw da kanyak. Nasapa pa'y nga maturog ako. Inapagala iti ugod dagiti mulak nga utong inton pigat. Taday sagot ko kini Maricho. Kasanon na makita na ti limita marupak. Naimbag ta saan na nadlaw itay. Apay nga ta nagpupungtutan na. Kagura na nga tanti panangawag ko kinkuha na iti baby loves. Impasigot itay ni Madam Maricho adi na kaya ti masinga. Mangan tayo kanulatan. Naglaw ko nga rod nga agpupungtot. Apay nga ta? Madama ka nung agbusbusina itay inasitgan ni Nanong. Ay, nukasta! Ni Nano di nakita. Kinaguranan sa ti panangawag ni Nano iti baby loves. Good man. Magin inawag da iti kasta. Mayat ba't ni Madam baby loves si awag na kaninano? Kasaritak man ninton bigat. No anya talaga ti pagpupungtutan na. Uwan mangan kayo git din, Madam. Naragsak kayo itan, Sir Rodolfo. Natungpal kong tibilin nyo. Ison ti pasyarin nyo. Saan ba nga ita? Dapat pagsaritaan tanji. Anya pa na ti pagsaritaan tayo, sir. No anyagit diti ko lang ti kayem mo. Basta, ison tulatan ti kasari tayo. Sige, nga masan nagkadiya kablawan. Nakastrak ka lang aro din iti silid mo itay Pipita. Apay rimor ka pailaan. Saan pa'y matunay arabi, Madam? May ka. Kaduan nak narod amangan. Kapalpal paklay? Nung mga anak manan, sa anak to na makaturog, iti busok ko. Ayun, gayam. Amangan makapasulak tayo ng mga ospital ka. Kumpurmi ditan analagan ataraon ti paunag mo. Kun kulitak manan, amangan na malipanan. Di ka di panang isuro kada kayo iti karate? Wan, idi kumapay lang. Tsak na sangsango. Ang mangrugin ton bigat. Ipas nagkonte gagal iti karate. Sakit din ti paglulukwan da. Sino nga tati kakura na? Ay, amangan na pagkabasulak ti panagdamak ko. Pabit lang! Di mo nulit na natugtugod ti ruangan. Amangan na makaring na ti amok. Sino nga tayo dito? Pipita, irakot mo adagos ti ruangan. Apay! Nasipngat pa lang ito'y napanak iti bangkag ko. Papilitan na nagsilaw ako. Nangala ka dagiti mulak nga utong. Ay, inahima sa malambong ti paltong. Uno ugot ti utong. Pipita, isuro nakman nga karate. Anya? Uray si ka? Agpaisuro ka man iti karate, Nano? Kasla dasap sa pulab, Marichong. Agtugaw kanta agsangot ang mamigat. Madamdaman ton, Mama. Ni Pipita? Rimor itay. Napansiguro nagsagan iti paraangan. Indasar na latan ti pambigat. Nagkapilaan. Mapan ko danunan iti ayan na, Mama.
Aday bagak kan kwa na. Mabit lang. Anya tinapasamak kan ka idi rabi? Inramraman mo pa'y kanon ni Nano ang nagpupungtutan. Ay, saan yun ngay palagip na ita, mama? Diyak kay pagpungtot na bigbigat. Saan mo ka di akayatan ni Nano, baby loves? Ha? Ni mamamat. Oh, napaisip ka matlaan. Uray, kasla mapilpilitan ka. Laglagi pa, uray kasano kinadagsan ti problema. Saan mo aliplipatan ti umisem? Oh, hadamat gayam ni Nano, Pipita. Kunak man nagsagsagat ka. Nga tararamitan nyo. Ay, at paisuro ka ng matitikarati ni Nanaw. Kasmat lang na kayo? Ay, madam. Naimbag abigat yo. Anya? Ulitan man di ko nam? Saan nyo ka di anawatan? Ulitak. Naimbag abigat yo, madam. Itaman pa ngay nawagan na kiti, madam. Ay, mabit lang. Nanano tarupam? Ay, linog bandak, madam. Nagdadakkel ti bagida. Naranam nga ta dagiti baribar ti utak na Agam, apa si kapay lang ti kinusunada na. Ay, yak mo, madam. Talaga, madam, ti awag mo kanya ka. Pipita. Alan, suro na kami lang arudan kininanong agkarati. At plaster kayo nga rodan, madam. Kastoy ti mo na nga ramidon tayo. Buyain nyo ti ramidon ka. Itay pa'y nakaplastarak, Pipita. Natanganak pa yun. Ay, wen ngagpaiso. Kaslay tala ang amadlaw ko nakaplastar ka dumanog. Ay, masapo lang makasursurak nagkarati. Tap na inton maminsan na kurso na daandak dagi alalaki. Kadakkel ti gurong na. Ay, unay mo tindi ta kino na madakgalagurong. Mabuti ngak mo na mga awag kini Maricho iti baby loves. Ita tanarugyanan ni Angie tinang tulong kanya kiti panagdaton ko kini Maricho. Mang panunutak iti napinta sa wagas tapon maaklonan na. Saan na maala iti nasayata sa ritahan. Mabalimad ni Angie. Adamat lang ana. Ngamaymayat kumamad lang no ni Maricho ti asawak. Nalakala nga ramidik dayta no kayat ko. Nagdagayam ni Nano. Anya ti aramidan da kada pipita ken Maricho. Magsinsing na rigsig da kag dindin na ro. Dene. Aday sinsinyas ni pipita kada kwada. Maawata kon. Isursuro ni pipita idang agkarate. Telepono. Hello? Hello, Nana Rina. Ni Angie da ito eh. Awagak ni Maricho iti cellphone na. Saan na sumungsong ba? So nga, imawag iti landline. Ay, nabati na siguro ti cellphone na iti kwarto na. Diyak nakita nga igam na ti cellphone na itay na pan iti ayan ni pipita iti ruwar. Imawag itay pa lang at daak ditoy. Umaymat lang at amang opisina? Ay, oh my day, Jai. Madamdamala agbiit. Ay, makabannog gamit kag sursurong agkarate. Inton maminsan maning agin sayo. Nagarigat ti agsursurong agkarati. Ay, yak pulos na pagawatan ni Madam Maricho. Nagbabasit man nga may dagiti takyag kan gurang ko. Sana problema na ita, Nanaw. Pipita, ada pa nga tanam namak at umayag. At damat din margarina, di ubing tayo, Nanaw. Kapi nga minasanda ka, pinakanapinakan ni margarina. Makakatawag man hindi na itang imbagan. Nala, aga na nakman pala biit. Hinton madamdaman na pa naktumatan agdigos kat ni. Naladawak pa ikit din na di opisina. Anya nakit din na panagrana ti panagsursuro da Maricho ken Nano. Tsak pa ngamin nakasarita na sayat ni Maricho. Kaya't kano abalsin ni Nanaw, dagiti ng kabil kan kwa na, madam. Anya kano ti basol na? Amangan na kurso na dandalaan. Dakil kano ti pagidikiti ng taron kan kwa na kat. Kat? Anya nga rin tilaban na no nagbasit mat pipita. Kasaritak tuman nagsubli inton bigat. Ay, amangan nagsublinto ka na inton madam na ma. Mapain mo namin na makita nga.
Nagnervyos ka man Anji. Alangan na Jack mga opisina. Adapay kat ipasuldo ken ni Pepita no baybay at tinegosyo mi ken ni mama. Kaya mo kat kagura nagpailaang. Kat tinegosyo, ti pang ipapasak kas na ha, Angie. Di pa ikat naglaing day dyan a Rodolfo. Agpaati wakit din kan ko ana. Agyaman at launay gayam. Iparupam kan ko ana, asaan ka nga iramraman, Angie. Anya? Oh, apay, saan mo may turad nga ibagati kastakan ko ana? Hala, bayam, syakton ti makisarita kan ko ana. May mayat nga agpeso. Day tantong harti ibagat kan ko ana. Wan, Angie, dua kami lang agsarita. Masursuruan nakla na yung bag ni Pepita ng agkarate. Makita day dya Rodolfo. Anya? Pudno ka di daytang imbaga ni Maricho. Da kami tagsarita. Kasta nagpaiso sir. Saan dokuman nga ramraman? Nagtulag ta at tulungan naksan ka di. Gunggunang ka. Saan mo ka di akayat ti kwarta? Sino mati saan ang mga yan iti kwarta? Day taman ti kunakan di. Kas na kunakon sir. Takayo ka no ti agsarita. Mayat no kasta. Panagkunam. Addang nga tanam namak ken kwa na, Angie. Jaklam mo. Isudulat ng ti kasarita yo. San na nga tamat nga imbaga di kasjay, nuawan panagayat na kanyak. Dahil tati jak masumbatan, sir. Awan na mo kagapuna at di na pangayatan kanyak. Bagnangak, nasingpat kan guwapo ak. Ang mga nuray si kagat makurso na daan na kanji. Ha? Sige nga rodan. Pasyarag to ni Maricho. Kas dabay. Bye. Panagkunag. Dandanikon mapagtinag ni Maricho. Jak pa yung nakasawit iti dyan nga imbaga na. Ganda ni natnagan tirik na kintikan ko na. Inaramat nakmat lagayam. Angie? Ha? Parang siguro Jack na nagtinagsaritaan nyo iti day dya Rodolfo niya. Pudno mat, asino iti di mga yan iti kwarta? Kwa. Jak isukatip panaggayam ta Maricho. Nalpas lang nga ro din anak isiningad kan ka. Di na pailang amin impay-pay so ti panagkaram na kan ka. Sika at talaga ti kayat na. Ay, kagurgurak day dya Rodolfo. Angam, agdan tulat na panagsaritan. Kunak no agsubli ka matlaang itay bigat na ano. Ang sana balita adakan. Nanano ka talaga? Ay, magnaak idi sinabdangan dakdagay ti dadakkel ti bagina. Intarayak ida. Ngam gaputa basitak. Nagdadakkel dagiti gurong ko. Nakamatan dakit linugo bandak. Saan dalaagan anasyan kan ka? Ay, uwan nga rod. Medyo naut-ut pa ilang ti pamak. Aglalo na mga anak. Nagpa-hospital ka kumaa. Itamad pa nga damang kursunada kan ka. Ay, nabayaga ko na tao. Agaluwad na kanyak. Ilalain ko ti agsursurong agkarate. Ulitan tupay dagigay ti mga kabil kanyak. Lumabanak. Liklikam laangan ida. Ay, kunadan tupay at akrutak. Mga nuad-addan ton. Saan nakakayat ni Bibi Labs. Talagang sa amat saan ako nakayat ni Bibi Labs. Kagura nakngatan Pipita. Ha? Iswa, mabuta nga kun kinkuana ang mga awag. Kini Maricho iti Bibi Labs. Apay kumakagura na ka ngay. Awan mo't basol mo. Ay, uwan nga agpaisawan niya. Nung nga tapadasat nga awagan iti Bibi Labs. Ang kaangawan kayo man. Ay, uwan. Ngam idikalman. Kinagura na matan ti panangawag ko kinkuana iti Bibi Labs. Amangan nunay ralala na pudot ti ulo na, nano? Nga ro dan ti aramidat. Ituloy ko lahat ta sagutan. Magustuhan na.
ipay-paysaw. Uray agkasar kami no kwa. Alaan ka no kwa amay sa aninang. When ano? No saan alumagtaw? Iti da ito ya kinagwapo. Natanggan law na yung puso ni Maricho no dinak. Kayat kanyak mapalok nang. Ama nga na nagbindot kay Timaya matorni. Oh, Saan akorte dito balay? naimbagarabi Maricho. Imaya tap na pausig ko ti puso kan ka. Awan gayam, flowers and chocolate for you. Allergic ko ti chocolate. No? Itid kong tulangan kini Pipita. Para lang king kadayta. Saan ka talaga makawawat niya? Imbagak lang nga rodan ken ka. Saan ka akayat? Maawatan? Kunakman no kayat nagkakasarita. Salbag niyayat. Ni kaglismot ng tindila. Wan, imbagak kini Angie akayat kakasarita. Rodolfo, saan ka na mangiraman iti sa bali? Noan niya timbagak idikan ka. Saan na ni agpalipay? Saan magngagbaliw ti panagayat ko king ka? Anya nga minti di mo pangayatan kini Angie aya. Napintas mo tigayim ko. Nalpas lang nga rodan na nakapagsinlingad kayo. Kasabali gayam ti panggap mo. Sika nga rod di kayat ko, Maricho. Rodolfo, anya aya ti di mo pangayatan kini Angie, ha? Amang ano ni Pipita ti kayat mo? Anya? Nalpasan ang nagsarita ta, Rodolfo. Awanan ti bagakpay. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Salbag na tiyan nga andi. Pinangnamnaman ak. Awagak man kiti. Oray rabiin, pili tagarumar. Diakon may pabigat pa ito eh. Di amok manubi akon ni Maricho. Naimbaglagid din ta jakin tuloy ti panggap ko akasaritak kuman ni Regina. Amatulagan ti kasarmi iti anak na. Panya kamatan aya, Maricho. Apay nga inramraman mo ni Pipita? Ay, masurunak iti day Rodolfo. Kasano adyak ibaga ti kasjay. No saan na magustuhan ni Angie? Ni Pipita langan. Ang mga no saan nakantun akayat nga isuro ni Pipita nga agkarate. Ah? Ay, ni ba ma'am? Maawatak ita no apay akinayat mo tinagpaisuro ka ni Pipita iti karate. Anya ti panggap mo. Nagpungtuta ka talaga. Ay, di na amak ni Angie iti rabi. Ay, ramraman ko pa yung ngarod ni Nano. Mabuti nga na mangawag ka iti baby loves. Nakabutbut ang gayam tilangak no makaungatak, mama. Tapos lapim muskol ti rupa kitipan nakababain ko kini Maricho. Salbag ni ayat. Baliktad tininamnamak. Sir, imbagak nga agsarita kayo kini Maricho. Ngamjak imbaga nga aklunan na kan. Kunagman no tinulungan nak. Ibartikan ka malangan Angie. Pagbabartikan naksan iti alakat. Angie, saan nagpay nga mo? Anyat ikayat yung asawa ni Tidayta sa Rodolfo. Saan ka nagdamag ba eh? Danggayan nagiding uminom. Jak umininom iti nasangar, sir. Di ka man. Idi nagpas kang Maricho. Nakitak ni minum ka. Ladies drink dayjay, sir. Wen arak tumutla dayjay. Ay, Agpapada ang makabardak. Dandanisan mo na nadaanan ni Madam Maricho na ano? Naimbag man. Tanakamakam ko pa'y Pipita. Pipita, pwede mo padanunan ni Nano? Naimbag abigat mo, Maricho. Mansanas kan grapes para kin ka. Agyaman ako na Nano. Adagayam mulam amansanas ken grapes. Ginatang ko yung tindaan, baby loves. Sige, diya ko nagbayag. Agyaman akmanan, baby loves. Payat mo ti panlakyan ni Maricho kininano? Oo na yan. Ay, Pipita. Naggastos pa'y ni Nano. Kayat ko pa'y ani Nano. Gamday chay a Rodolfo. Gaputay bagam kini Rodolfo, adwa kami nga agsarita. Namnamaan na mo't na kayat ko. Di mo't makawaawat. Kunak man no di adal. kasta unay nervyos ko. Idi pinilit na karumor kami idi rabi eh.
Numuna ta, naginom iti arak. May saka mat adig pampanunot, Angie. Babae ka, apay ngay manugot ka rin mo. Agbababawi ak nga ron. Nakarig nga ak iti panagbutan. Nyakan sa. Ay, amangan no kayat mo matag pa isuro kin ni Pipita iti karante. Tapno masalak ni Bam ti bagim. Anya? Kung naklaan, si Kaman. Amangan no'y paypaysom. Ang malaglagi pam. Uray anya ti bagbagaday chay, Rodolfo. Saan mo atong tungpalan? Imbag lumayat matlaang ti panakiangaw ni Marichu kanina, no, Pipita. Ihamraman nakit tindiawan basol na. Andan sapay matlapan ang butang ni Nano kani Madam Maricho, madam. Taitay na ibagana ti baby loves dago sa pipmanaw. Ng baby loves ko namot ni Maricho. Kagura na launay ni Rodolfo, Pipita. Nangag ko ti panangibagana ka ni Rodrigo. Ano di na kayat ni Angie, si kakanulatan. Anya? Ay, chismisak matan. Siya ko man imbaga day jay. Saan na kumamat nga ramrama na na? Mawatak ni madam. Na makapungtot nga men. Saanan ang makapagpanunot na yung bag? Ay, saan anak kalabanag, Pipita? Dilakit di seryoso ni Maricho ti panagaram ni Rodolfo Gancuana. Di nala matultulad ni Nano. Naragsaklatan ni Nano. Ure kinaabil da ini. Di mo matamo no niya ti pampanunutan day jay. Uray bulbul lagaw ken kaslada kurkurang na. Napanuga ka talaga nagtartay. Damat ang narabyas ko. Kasla nga min. Dahil jay tikot siya nagluganan dahil tinang kabil kanya kiti. Naisuda ko ma. Kinagkatawaan naglagit di. Apay nga agtak-karutak. Ang damat dun basit na sursur kinipipita. Hello, sir. Angie, punagnosan ako na kaya takasarita. Kumusta ni Maricho? Amang nung nagbidot kayo nga rod iti inawagan, sir. Imbalikas ko tinagan na. Kasano ang nagbidutan? Saan nakatuling kantolan, Angie? May mayat no iso ti awagan nyo, no iso ti kumustaan nyo, sir. Talaga di mo kapalan tigayimuan niya. Ada bukod na apanunot, sir. Sige, sir. At dapay aramidak. Mabalin nga isuntulatan ti awagan nyo. Bye. Ay, makaamon no makagura kanya. Aray ko, nagsakit ti patong ko. Ay, naibatak ti manabela ti bisikleta. Iti pa nakakigtot ko. Nano? Amumot gayam tiyag bisiklita. Oray bisiklita lang kat nakigtot kan sabay. Ay, talaga nakigtutak. Managkigtutak matan. Ay, apay ka di apo. Haglalaw ka talaga di awag mo kanya. Kumusta ti biyag, Nano? Ay, nasayat mo't lata. Mamitlo ang mga anak iti may sangal daw. Ay, maminsan, weno, mamidwa ang agmerindaak. Binigat pa nga da may sagot ko kini Baby Loves. Asin, no, Baby Loves? Ay, kat ni Maricho. Agkasar kami daw. Bulbul lagaw ka talaga. Awan gayam, kayat mo ti kwarta. Kayat ko ikanak ka di iti kwarta. Ay, agyaman naklangan. Sa anak may ibusan iti kwarta. Saan ka napangas ngagsasaon, Nano? Ay, talaga sa anak apangas, sir. Pudno lati ibagbagak. Ay, yung may ibusan iti kwarta ko na. Tainal daw ngaglakla ko iti bunga kan sabong dagiti mulak. Anatang? Pandag ka ngagbayso, ngam saan ka abaliw? Bagay mo ko nga tinagbalin ng abogado. Ay, oray nakaadalak. Jak bagay ti abogado. Naimbagdam mom day Nano. Nalimpyo ka mo't gaya magkasarasarita. Kaslasan ka bulbul lagaw, kanada kurkurang na. Ay,
kurang lang at titayag ko, attorney. Ay ijak bagay ti agbalin nga abogado, tamang ano sanda ka makita. Ay kan amang ano sanda mamati nga abogado. Kung nagno nakaserseryoso ka makisar-sarida ka niya. Sige, mapanak man langan. Ay kat da kayo engineer. Ay papanay nyo. Agan anad kayo iti panagmaneho yaw. Ay sanda pa'y ano tarima anday tay lasong ti kalsada dita. Talaga rapas dagititapan mo ngagmaneho burnok. Dandaniak na itimog. Amom lagaro din na lasong. Pinaspasang paya pinatry. Si kanto lang at ipagpupungtutak. Kasana kang sao, padasong taksos at tipabang ka. Kasta, agmaneho ka lang. Kandinak kusi-kusilaban. Saan na po no dayta ako nakpipita? Saan la atit tayag ko ti kurang? Nga agbalin nga abogado. Kurang pa'y tisirib ko, ha? Saan aga po, tadi ka na tayag, no pandek ka. Kat saan mo na mabalin di agbalin nga abogado? Masurun sa ni Piskal. Tay pag-arop na seryoso, di pa nakisaritak kinkuha na. Piskal? Sino ang piskal? Ni Sir Rodolfo. Ay, pagkat katawaan nagnano, gumaguray ka. Apay ngamin na pinagsurun mo. Ay, gakuta saan magkaya maseryoso ang isarsarita kini doktor, ha? Ay, doktor ka na piskal ti awag mo kini Sir Rodrigo? Ay, no dumang amin. Kasla doktor ti panagsasaw na, panaglasrason na. Ninhinjaro pa'y matulad tuma. Uray siyak no daddo mapipita. Matikaw ka makisarsarita kininano. Ikarkarigatak latan nga awatan. Bulbulagaw nga ron na daduma, madam. Uray no bulbulagaw, kan kaslada kurkurang na. Pudnumat, dagit ibagbagana. Pipita. Umay man siguro ninton bigat. No saan nakto amadanon, ibagam to kan kwa na nga kukuyog tayo dun sumaruno abigat. Sapain tayo to timapan itiigit ti baybay. Wait, madam. Imbaga naman di tayo ng isapsapan ng tuti umay. Tapno sigurado madanon na kayo. Nagsapa kayo, lumapan kayo agpipiknik. Ituloy ko kumangarod ti agpaisuro kin ni Pipita iti karate, mama. Talaga seryoso ka agsursuro. Narigat ti saan nga agsakmay. Naturada ka makisarsarita kin ni Rodolfo. Ano daduma, makarik na ako matitipa nagbutang, mama. Kasla na sing putmat, madam. Gusto di ko na. Awan kasi tagsakbay ako nada. Amang ano kahit mo ti sumurot, Andy? Sapaan tayo, tap na awan tupay lati tao itiigit ti baybay. Matukutukul tupay, dagiti tultulang ko, Maricho. Natukol po man dagiti tulang ko, si Kam. Ay, noan niya nga minti nakapampanunutam nga agsursuro iti karate. Di ka pala mangalay ti bodyguard mo. Ay, jak kaya ti bodyguard na. Amangan no awan tun ti agaran ken ka, tamabuteng da. Ay, Andy. Jak natepelan ti pungtot ko idilino kunak ni Rodolfo. Agasam, kapinamatin hak ngimbaw ingnan tirik nanakan ka. At magtinamnamad ay jay anapasamak. Amom, nadaduma, agkata pakiti day jay Rodolfo. Isa masapula sakbayak no niya ti kayat ng aramidan. Makapanerdyos matay tang ibagbagam. Agan-anan ka nga road, Marichon. Slodyak pat yan na nakirelasyon ni Maricho iti dayaan na ano. When pagsasauta lang dayay baby loves. Sige, surutin nyo ida. Numay kang kayo tinapinta sa gundaway. Ipatungpal yung tinabayaga kahit ko ang mapasamak. Ipatapaw yo iti baybay dayaan na ano. Makamu kayo matan iti katyo nga ramidan. Sige, darupan nak na no. Ay. Kasano makasursuro tangay no saan tangagin sayo akas lapod no agkin kinarati ta? Agur-uray ni Madam Maricho nanaw. Ay. Lagi siya lalaki. Kas nagturog na dito yan. Agsagana ka nga rodan. Yeah! Napigsamat ganda kiti nakulap mo ano? Nangwamot nga min hindi na
Nanang ko. Nagtatayag kang nagtatangkalan ti bagida. Ikasalamot dagiti ng dangran kanya. Kasama mo doon, Tete Pipita. Ang nervyos ko tan. Awan kong daway tayo na makaliklik ka nakwada. Agtitinulong tayo makirangat ka nakwada no dakas na ramidan na kadatayaw. Apa man na makasinag na, pasagtan tayo na ako sitan. Kasano na dapaltog da? Unaan tayo itan! Masa ko lang makabalasak. Sulapit dagiti daduma ng dangran kanya. Dumartan! Agsaka na kayo! Sagdan tayo itan! Ay, nagsakit na giti na ulap ko. Natukol sa amatan tigurong ko. Ay, adam amo ka mangilot Maricho. Loko daya Rodolfo. Isugayam tinangbilin ka dagiti ng dangran iti kanya. Sana balay! Mabutang na kadayan, nagtakaray na! Sumot lang Hindi pa ilang awan pa nagtalag ko kadakwada. Nabayag gaya man nasisiman dagiti pan nakabagiti lintag kadagiti illegal na negosyo na. Ay, agyaman aklaunay kan ka, Pipita. No saan ka naturad anak irangat ka dagijay at tao ni Rodolfo. Ang mga no nagbali, kida itidaka sa panggapda ka ni Maricho. Ay, natulungan nakmat ni Nano. Tinuray ni Madam Maricho, talo kami asimmangaw. Agner-nervyos sa kabayatan ti pan nakirangat tayo kadakwada, Pipita. Ay, Nano, agyaman aklaunay. Awan ang yaman na narihina. Ay, yak ipalobos nga dadaka sa mapasamak kini Bibi Labs. Ngam, expression la day ta Bibi Labs. Sige, mapanakon. Agananat ka, Baby Labs. Napano ni Baby Labs alias Bulbulagaw kan kaslada kurkurang na. Makatulong mo't gayam ti unano. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita ragundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingeg.